ini kedua ipan ame nale tuma pan Hemphu instrument men kardom pi bajelo karcho jatai YouTube channel long ahin pen uthot devotional made devotion song uthot nale tumang no ako wan pithulo labang so luna lam thigelo son helo ni nangdung Vang Lote ne mekkri an nang ni venji ni kavolu lote lunpen si nang Nangphan ni bai-i Nangrep nangdung do tekla tu lunpen lun ki lun ase ki jume Nangphan lunpen nang kaike Jisu nangnong pethe na Jisu nangnong pethe labu son se ne le lamang solun to lo ima pirthe long ki du ki sum heme jang re ti kok ti ki kiso pen kisung pen mane ke cancer kisu mane bang ke kisu mane ke accident kisu ko mane bang ke family ang pong pen ningkang sam ka be kisu mane ke karjong kisu lason dak thak kisung kiduk ke koru anpar ta Jisu Kristo omen pen jo kisung kiduk ka chinek ahem rit ka be bini Kristo hon gi proi tum ahem rit me ke kai litu news lo hai ta theklo arna mili tum han kipu bang ke pirthe kisung kiduk ke boy tu anpar ta mekkri meklang pen Jisu Kristo men pen mekkri meklang ke du nang to ha sining ang song arnam adung arnam iphan erbak si arnam si mekkri an ke venji arnam si nang li mekkri an nang venji arnam si nang li phan pijo sining tekla tum pu po Hemphu ne tum alang li mekkri ven pu honda kali pirthe long ala keduk akisung an mekkri arnam si iphan ke venji ili sung krungpot ning chipi oiri ili duk der pot ning chipi oi nang nei arnam nu Nangphan nang ithi lasika jing hon porte ing jiro tu bangso lun Nangphan arnam pilam so si bangso lun ni lun lo ta ta i tang te arju sina ne nangdung Vang Lote kavolu lote lunpen bai-i nangke nangdung Vang Lote mekkri venji nangke kavolu lote lunpen bai-i Nangrep nangdung do tekla dung sejume Nangphan lunpen kaike Jisu nangnong pethe Nangphan lunpen kaike Jisu nangnong pethe nangdung Vang Lote Sining apherangke peven longle mekkri pethe keduk kisung alamthe Hemphu si venji emek sining apherangke peven longle mekkri keduk kisung alamthe Hemphu si venji emek nangdung Vang Lote
lote